Turabasuhuje mwebwe mwese mukurikirana Fist TV 5/5. Amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino mu myidagaduro hanze y'igihugu cy'u Rwanda, n'amakuru asanzwe yose mukwiye kumenya n'ahandi wayasanga ni kuri iyi channel. Na wundi mubana ni #Claude King Claude kiongozi wa vikundi vyote. Rero n'ayandi makuru ari kuvugwa. Ambasaderi w'u Burundi mu Misiri yasanzwe mu cyumba yapfuye. Sheikh Rashid Malashi Niragira, uwari ambasaderi w'u Burundi mu Misiri, yasanzwe mu cyumba cy'inzu yabagamo mu murwa mukuru i Cairo yapfuye. Amakuru y'urupfu rwa ambasaderi Malashi Niragira yamenyekanye mu rukerera rw'iki cyumweru, atangajwe n'abayobozi bakuru b'u Burundi barimo na perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yavuze ko ambasaderi Niragira yitabye Imana. Ubwo yitabye Imana ku wa gatandatu, ati namenye amakuru y'akababaro y'urupfu rwa ambasaderi w'u Burundi Cairo Sheikh Rashid Malashi Niragira rwabaye ku wa gatandatu. Minisiteri ifashe uyu mwanya ngo yihanganishe umuryango wa nyakwigendera nubwo hatigeze hatangazwa icyamwishe. Amakuru dukesha ibiro ntangazamakuru bya Turikiya avuga ko umukozi wa ambasaderi Niragira ari we wamusanze mu cyumba cye yapfuye ku gicamunsi cyo ku wa gatandatu tariki ya 9 Nyakanga muri 2023. Birumvikana n'uyu mwaka. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abinyujije kuri Twitter yavuze ko urupfu rw'uyu mugabo rwashenguye igihugu cyose. Ati twakiranye umubabaro mwinshi urupfu rw'uhagarariye u Burundi mu gihugu cya Misiri. Akomeza agira ati twihanganishije umuryango wapfushije ndetse n'inshuti n'abavandimwe be. Imana imwakire mu bwami bwayo. Sheikh Rashid Malashi Niragira yitabye Imana nyuma y'uko muri Mata 2021 aribwo yari yatangiye inshingano zo guhagararira igihugu cye mu Misiri. Mu gihe rero iyo nkuru turimo tuyivuga yuko Sheikh yitabye Imana ubwo yari ambasaderi w'u Burundi hariya mu gihugu cya Misiri, niko muri Brazil abantu 11 bagwiriye n'inzu birangira bapfuye. Abantu bagera kuri 11 ndetse harimo abana 4 bagwiriwe n'inzu mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Brazil ku wa gatanu barapfa. Abana bapfuye barimo w'imyaka 5, 8, 12 ndetse na 16 nk'uko CNN bivuga. Abantu 3 batabawe bakiri bazima, ubwo abantu 3 baburiwe irengero barimo abana 2 mu gihe ibikorwa by'ubutabazi byari bigikomeje. Abakozi babishinzwe ubwo abashinzwe kuzimya inkongi n'amatsinda y'abakora ubutabazi boherejwe habereye impanuka kugira ngo bakomeze gutanga umusanzu muri ibyo bikorwa. Rero urabyumva ko muri kiriya gihugu cya Brazil abantu bageze kuri 11 baje kuba bitaba Imana bagwiriwe n'inzu. Rero ni inkuru ziba ziri kugenda zicicikana hirya no hino, haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu myidagaduro ho n'ubukubita tubangura. Mu gihe muri kubana nanjye #Claude King Claude kiongozi wa vikundi vyote. Rero niba utari wakanda subscribe nuko utari wamenya ibyiza bica kuri iyi channel, wowe kanda subscribe. Niba ngombwa ushaka gusangiza inshuti zawe izi nkuru tubagezaho, ukore share ndetse na comment. Niba ushaka ko hari ibindi bintu twabakorera tukabagezaho, byose mu bitubwire. Rero dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu, ubwo hose wajyaho ukandika Fist TV, ubundi tukabana 5/5 umunsi ku munsi mu makuru agiye atandukanye. Na wundi mubana 5/5. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.
ibihe byiza.